Pour ne rien manquer, abonnez-vous maintenant. Oh, Wamega, vous avez bien. Oh, Gabidio. Il y a qui mis les coups bobo. Oh, Festado TV, tu tournes un coup de non, mais tata nous avons les mouons. Bien tiré. Nyanyao, nyamele fefe olobe tepe. Eh, nyatepe, nyamele Adam de modo la odom. Ekwe. Bon, il y a un bleu na zolier. Eh, nyatepe, Gabidio. Asia. Mijo. Eh, bye bye. Bye. Vous êtes passionné de cinéma ou mordu de perfectionnement? Plus de soucis à vous faire. Festado TV Productions vous donne la solution. Du 17 juillet 2023 au 11 août 2023 en actorat, en réalisation, en cadrage et montage à l'école primaire privée Bagavati 6 à Yokwe Agbligan à Didogome à côté de l'église des Assemblées de Dieu de Yokwe. Inscription 2000 francs, formation 15 000 francs. Des films produits pendant la formation seront publiés sur Festado TV. Notez bien, les meilleurs seront retenus pour intégrer les équipes de production de Festado TV Productions. Pour toute information, contactez le 93 10 22 22. Oh, on entend le tiro. Afon bechama kwa na pe ya mari. Enyen chuho ya de suku. Nyagban la. Ni mako suku fofo kula o. Ma pura suku ngu ke. Do kuma chide ma. Ya te fo ha ma nyagban la ha wanye ya. Da se di gban lo ko mo na kwa. Ngai ba no. Ya na mabu kwa heyo kumya forashi anu nkume ya kuchuchunga gaga. Ago. Oh. Unchwa. Ejo. Akosi. Ago. Akable kosi. Gagban. Oh. Mo fi ma so se ro ko se mo fi wena. Mo gbana nyam benu yo. Ka ko gbana. Eyo agba lo we se gbagban lo. Kosi? Laki, afonida. Laki, lako ime. Jam ti salaka we ti ko mi ba jani ma ko be so o la ko ba do me. Wo ti ko la. Wo ti ko. E cha di ko. E cha ko ni ba lo. Ya la pa me. La pa mo. Egbe o mto be afa ti ya ba fe we de gba. Jam ti se egbe gbagban lo. Kosi, besi agbe ano chadi ndo kutu yaji ayi kaka agbolo fufu alagban ora hotomo adi chabu agbolo fufu ya agba ma dide me vire oh Bejo achi kono omu o we sukuru futukure o we sukuru koko omu do o su kase sibere ke ncha le we satiti kase ka me no je o su agba o fe le di sa kase ka koku kwa me la po o nku fu me e la so gbe so dango we blene ni bloqué kalutiko bo obonari kabagoshi anya agun la lemo ka kene de la ba wa wena akole ne la ka ble koshia akogbe dun la le nya de djie ma no nya mo kogbe ma la ba wena we di chaplo gbe ma plus ku vi ya ma kodo ka kenya la ka Bejo enya go le blem wa o le blem dogo Unu gbe we ndi gbe ejumelo ejume nto be se Mbro omu e ko wa we sukuru fe nkele fe to me ma wa we sukuru omu e nípa ni fe da je e o gba fe ko alo o gba fe so we ma so itan pe amere ye o la mere be le tutu amere be huja e karu me ya na npo e to wa fefe mo la wo me fi o pe we o sukuru koko tonka e ma we nkejo pejo abanya mo de kunu nyama blo mo la ba do mo no baba no nya aja goju le ke nya chu ho ya de school nya gban de school koko ho da seli gban gan baba no amore mo fututu baba no gadi ano gbomo jona anya mo gbo ma nya directeur de société ro ma nya entrepreneur gan ro nya ke mo gbo na ma no mo fututu to abanga bonyo kumoje to ko kumoje de ma no mo agbomo na ma Ato ine jeno ama ne nyanya. Bejo. Ka ba to do jina mo.
Péjo, au grand appelé. Au vrai côté que ouais, faut voir un nouveau que là ouais pas. Godi vous voir, un nouveau ballon de magbo. Kaka godi me a bon le madou a mo lo fo do ban. Faut que je bonne je bonne que bila bonne c'est. Faut la seigneur. Calé dia. Le bene. Ama. Mi acha mi pompo no be fo putukuye. Mi pompo ne ka egbe lo be doke sukulu be da seli gba ni wọ́n be dope la pe a o. E pe da wọ́n to bure pe so to e won ti o. Mi blondo ko cha bre ne. Mi bre ne ngbe o. Oh, ama le figo. Oh, nyama yimla. Nyama be wo me. Ama o ma Colombia. Na me nko kwa mu mama wo me. Ma yo me ne me mpo mu o la yi. Oh, Péjo. Péjo. Abalaka. Kabla masenya. Maji dobran walo. Yo masi. Masi. Mena dojigo. Sia. Mena bang loge mo bang aga kona mu. Ya. Ah, nya ke mlo bo me wa. Ayo masi. Da de bo ya me. Oh, bong la. Madonna que d'ailleurs que ba ma flot da wani kwa mi onde mo aji ha. Ya su je club je ma. To na ko pira bolo. Ah. Wana do ngo ya kama to go ya no fo jiro ma. Ah. Bo. Enyo. Ni bonai. Dem sa me ko ko mananya. Okay, mda ko wa. Ni bonai. Ipe won chala na. Pasala sole da eti. E go me. O mde alo. E mfo alo dan gbe ne. Yeah. Voilà, fofo wa nem di do nya ngba de biere katola ho ya mo lo. Fofo we lo nya ngba ni fofo ni. Nya de biere katola ho mi fi o. E gbebe na be e nya o te popo. Nya be hun lava e nu so me ni o la no pedia. Nya ngba de biere katola ho ya mo lo. Dem te ji le gbo mo gbo be ta gbo se na nya pa. Biere ka nya ngba katola ho ya mo. Medah pun mau lo. Medah pun mau lo. Kalau kau si. Péjo. O mi on peut que tu veux le ouais bibi ce quoi. Ouais, tu vois quoi. Abibi se. Voilà. Nyanya mo bibi se ne wa nto. Oh, Péjo. Voilà. Ana si ma ko. Holon to ne jolo. Wa wari tu gbejere ni maga yo holon ni ko. No vinyen tonto ne. Ko mon tonto mi ala bo abi ano na mari. To holon ti la. Ah, Péjo. Ba ko le be le we bibi lo. Chu. Ya ko le promesse je. O le suis là. Ni ma fo mo. Kare jima. Bon. Le ke na funa. Dubula. No bale fi hala. Ji do le fi hala. Na ma nyo mu se do me wari. Ogba e ma ko to mo. Je me dis holo. Chu, ajo jinan to. Ajo jinan. Wa Péjo. Non. Trop pom go to be ki everywhere. Mi do aria. Hey amende ko. Ne mi je go me. Asanto la famo. O yo no vinyolo. O mo yo bonu no nwu blu de la famo. Péjo. Asala fait tanto la famo. Ouais, tu te le ka tu veux. Il pas jani. O ma te yon ko ni ma go ma va du role. O va va de do ku na to lo. Oh. Va ka kama fu ava do bo. Aja agba. Ya bebe. Yinye bo. Asala famo na mia. Ndala de. Ba. Alo aga hode pia. Oh, Péjo. Azala famo la. Azala famo. Nyama ga onani. Nyaba. Oh. Péjo. Oh, my dark mano. Mam ne yira wa kakalo. Bebe quoi. Holon tonton nanye. Holon tonton nanye mo ne yiro. Ne mo nyewo wa. Ni ma ko de dona samo. Nya ba ka le demi se ko to couvre plafond. Ko to couvre plafond. Mi va dans le via se me ka kwa yo vo no mi go vanta. Yo vu gbe no go vana mi cha. Ko to couvre plafond. Ko to kwa tema. Yari. Wa ko kotia. Sia, ko kotia yi. Agbe azan kekela. Péjo. Hein? Tu es calme le merci là. Asi ya wati. Asi. Nemi ya po via nyanga ho, nyanga mo no wa. Péjo. Kable kosi. Ah, Péjo, point ga ka. Ah! Bien le jouer du même point nous jamais la jouer du. Au point ga ka so tan point service ça. Enfin. Akware. Msha maga vai na to.
Je vais venir à vous. Nous, on a pas famille. Mais Joe. Câble parti. Il y a le carré du quoi. Un signal de John Bovella. Câble parti. Mais je dépêche, on n'a plus le temps, on est en retard. Oui, c'est mon lacet. C'est mon lacet qui a été. Mais c'est qui ça? Vous avez quel problème, monsieur? Oh, excusez-moi. Et puis vous allez où avec tout ça, monsieur? Oh, c'est Festado Production qui est en train de faire une formation cinématographique. C'est là où on va. Eh bien, oui, c'est vrai. Désolée, madame. Actuellement, je suis dans le domaine de l'actorat. Moi, je suis en côté technique. Ah, d'accord. Oui. Mais vous devez faire du smart machin. Pardon, D'accord. hein. Y a pas Merci, de hein. souci. Merci beaucoup. Merci. Allons, allons. Oui, oui. Allons, vite. Vous êtes passionné de cinéma ou mordu de perfectionnement? Plus de soucis à vous faire, Festado TV Production vous donne la solution. Du 17 juillet 2023 au 11 août 2023 en actorat, en réalisation, en cadrage et montage à l'école primaire privée Bagavati 6 à Yokwe Agbligan à Didogome à côté de l'église des Assemblées de Dieu de Yokwe. Inscription 2000 francs, formation 15 000 francs. Des films produits pendant la formation seront publiés sur Festado TV. Notez bien, les meilleurs seront retenus pour intégrer les équipes de production de Festado TV Production. Pour toute information, contactez le 93 10 22 22. Ama. Elle va son maman. Mais la femme, Il y a un communauté quoi. il me yo quoi. Quand on a femme quoi. Nous déjà le sobé. Un novinho. Mais la femme. Mais dans ma Il y a un communauté quoi. Fais-le me dire. on t'en a dit John Kéké. Ah mon gars, me prend j'ai vu tout te pour quoi. Il va voir ya, poto nemi ma jingde mi o ha mi ada de ji. Ya. O be jijo ba boa. Oh, mais je voulais que quoi. Karo mo de do bo ale. Mo jo kacha na bi de. Onga. Et voilà, même bien son va. Oh, bien son va. Yo bien jijo ko ko la vite. Quand même, si vous l'avez immodia. Ah, ouais, mais tu es là, ouais, ça y est, je vais nous remettre. Ah! O bo ho lo podo. A mi anto mi nya ba aya mi la pe ma. Asugba pa. Ye fu ye ha pe na ma wodo mo. E me susu dede a. E mo kwa photo ya. E ya. Tade la lagbaja ha gbo pe. Kable. Vous l'avez pas tu peux. O lo to de nye. Vous l'avez pas tu peux là. Yari. Mi mo du ba mi adu ngari. Baba moi, reba mwa, le jo ganya manya kwa bano makoto anu uri. Hein? Ere, Bejo, et aso ga jangwe ba. le la shi. Wa gbo fusu bola. Aku da funa ya de bio, ya de. Bejo. De cap. Bejo. Da kama souvent. Oh. Il y a les 5 caca on va pas de filo. Ni be ga ho han. Adua, ni mo ko je gomo. Acho nto bi do agomo je gbela. Ela. Acho ni. Acho. E mo do mo ti fora go mi duwe. Ba ga gbatara mo. Ndagbo ba. Eh, ma on doit na mi are. Ama, avec ça va. Bejo. Bejo ti. E de po dore. E go bla no. Zande afia mo jigwa. O ha to po be dia. Amen. Kwa miso. Bejo, la be. Kabri koshine va kaba ma dobu fia. Ma juma fia ma gbo ha. Zandu duna o. Oh.
On va faire comme on va faire mon joke. Então. Tchau. Conrado não nasceu. Pois não. De como do me alo onyako blomela vakaba majolo. Gama muduno alko aba gama vai mena. Então vai dar lo bicho que ko. Adon lo lo kuno nyawo. Yo nyeba ma chi magba ha. Mi oga jere kapla. Nyaba nyeploku. Ye na nyuna mai mete glagadio. Unto hanya. Ima podo fia ji ngundo. Sagomare maje ma ko peremu obonari fia male yo le nakpa enyo bona akpa na ya gbe shago na du egbe a maje ma fia akpa le egbe a yo nyebe baba don sran fia gameli na kudo po a video le fia ho hola kablo kosi gayari majibo na ko be budopo jite fode na budopo nyu de fine bejo na mama no da pana la bejo ka no go pidono mula ala bejo ala tu na be le plage bejo o sue ka ya sue ta gbe jire ka nyamo ko da sino mo ga bonka Tommy bejo Table kosi akoma de ama novi mano ayo ti jub na yo gula enya kejwa magbere no menye ndeketa kuma na ugaru nye klo milifia jiji ye va vieto enya ba ale ikene lena le ikene ko nye klo novi nyo kata aba novi okena bo menye ba garu la sinye sugbon gbagban e na mko na ro nye ha mko wa ba novinha alo funye de minha família mena mo ko de minha família man ala ma nya ba le kenele na ma na chonye mo value ha akpo afanya ji ala bana novinho na ala mo gbodo nyema ta fia mi le fia nye klo mi la ba mo de kene alo mi trozo mo de ka bejo bejo da ku wa bejo ko wa ji jole be ku fema kable kosi gachijio ndeke mo pojo bejo enwo gala mo gbona Asia. Maula yiro. Oh, maula yiro bago. No viu manya fuena nya. Ta mi jo. Agba ile ma. Na la bana mo bana choma gba Asia. O je je le fuji me da ko. Kabla kosi. Video. Ni vai ji ma. Fie nya o ponto lo. Boa, ya da ko mu ya ro furo. Oh, ina ke me gbona nzire ka mu budo pe a me ma ba. We ina poponto. Si on fait tout to ma no be a ni ba fa cha ni ba do to se be la mbo. Hein? Njire jo a. O cha ko we da kwa. Oh, to fi. Kable. No wada ya mjaba wonu. Ah, qual problema re? Ma Aka poto pra vi o chamo. Kable cosila. So ya le palo me funja. Obvio. Ama. Oya na da ko le fi won ni opo ya si ya. No ba ko era. No ba ko. Ina poponto. Ye me awa. O de ma wa ya. Wa no wa wa le ke ku mi na ji unto. Kere mu de ara bo. Lawo. Kable yo ko ara yin no. Chalo. Luego no es bueno, es lo que me lo va. Fine.